uSiphe umfowakagcwensa oyibiza ngethole lendidane ozalwa isihlabani somculo kaMaskandi umtshengiseni Gcwensa. Bathi into ayenze stage hayi njengamanje usevele nje abakhumbuze umtshengiseni Gcwensa okuwubaba wakhe. Kanjani na lento lena yokuthi avele ame bese lokho ekhuluma nje nabalandeli, ekhulume nje ney'bukeli nje eshaya amahlaya kube nje nomtshengiseni wayenakho ukuyenza leyo nto leyo. Ingakho abantu abaningi babemthanda futhi babeyithokozela i-performance yakhe, babazi ukuthi akashaya ingoma aphume, kodwa wayeba nesikhathi sabo akhulume nje ancokola. Naye-ke uSiphe usayishaya leyo shandi. Ngizodedela ividiyo la khona uSiphe obenza njengendidane ngqo usekhulumisa okwayo futhi ungakhohlwa ukuthi usubscribe uphinde ulike awuthokozele nathi ividiyo. Sengo dali ngoma. Sengo idala khona lokho.